Ispikuan. Drama pa kay tampukan kadag iti pakasaritaan iti biyag. Ano da duma? Kasla nalagan laeng. Ngam iti masaknan, makapakubo ngay nabaklayan. Pag-ispikuan. Drama mangipairay aw ken mangibati iti paganinawan. Pag-ispikuan. Naimbag nga oras yumanen papagayam. Iti daytoy agundaway, sabali manen nga istorya tintay warwaren. Dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Manong, apay, saan ka nga umay-aya? Ay, papanak kuma. Di mo pa'y nadamag aya ang nagawid ni Nardo. Ni Nardo nga anak ka? Wan manong. Na- Idi pa'y kalman ang nagawid. Jakla na damdamagay. Awan lat nakaibagbaga kanya. Kat intayon a iji balayda, taag partida ka no iti baka. Agpartida iti baka. Mapandag iti amin ang kakabagyan iji balayda. Ala, umay kang taagkuyog tan. Ay, wan man. Agam, sa anak pa'y muta nakasukat. Ay saanan, agsukat ka pa'y laang mo. Takidain. Ay, saus. Nagadukat ti tao dito'y balay da Nardong wagpaisaw. Kunakan ka. Kaslamot ten kasaran. Nakaiwaras dangatan iti pasarabaw. Apay man. Nanay, papanam nga eh. Ay kat mapan kumot alaan ati pasarabo. Pasensya kayong tatang. Ta saan mi anasango tinapan iji balayo. I-text ka kuma, ngam awan mo't cellphone mo. Ay, wan nga raw. Naudi akpay anak ka mo ang nagawid gayam ni Nardaw. Ada ijay ni Nardo. Kasangsango na dagiti kakasinsin na. Agiinom da. Makiin-inom kat kasangsangpit na pailaang. Iso nga ro ti ibagbagakun ko na, tatang. Makisarita kumapay ka dagiti bisita. Tani, nagaduda. Amo na kaday nga daak. Mabiit lang, tatang. Inak iyara sa asken ko na. Amoy kakasinsen, nagdakkel ti sweldok ijay New Zealand. Ayo, ay kat nagadungaro datin yawid mo akwarta minsan. Lakay, ada ipakaken ka. Bakit? Nayon naman pa'y daytoy ice tan eh. Adu pa'y ti inuman mi nga arak kadagiti kakasinsin ka. Ada ni tatang mo. Ice kunak? Ibagbagak nga rodkan ka nga ada ni tatang mo. Kakasinsin. Talaga nga adu ti kwarta nga inyawid ko. Ingkan bakit? Ingka mangala iti ice. Kadua ma. Daytoy laag ti pasarabo ni Nardo kanya. Iso man ti kunana, anti. Kan nakasurat mo, tinagan mo dita. Ayun, talaga nakasurat Wan, anti. Tapnoawan ka no ti aga-apa. Amangan mat no mas ad-ado ti pasarabo dagiti dadto maakakabagyan. Panagkunakat saan, anti. Pinagpapada ni Nardo. Ay mga anod! Mangan samot tan. Naluton ay adya karnit baka. Ay, nagadua talaga dagiti kakabagyan. Ay, inak mo't makipila. Tatang, nangan kayo ka din? Nagkulbet-met ti karni ti baka. Tsak mangal-ngal. Agap apura ngamin dagiti nagluto. Tamabisino dagiti bisita. Ni Nardo nga eh. Ay, nabartokan Intulog ko ije silid, tamaturog. Tsak pa'y nakasarita.
Wan nga rod, kasano, idi imbagak nga da ka, sa bali mo ti bagbagana. Bukas ta. Tsak pa'y mabali na kasarita. Ala, ingkalatan ije nagidaan na, tatang. Bareng saan pa'y anak katurog. Ayun man. Tas ka na makasaritak ni Nardaw. Danay, maibus samot ng ti kwarta na kadag ito'y abisita. Nardaw, itatang mo day to'y. Nabartek ka kaday. Yawat mo man ta pulutan. Ay, nabartek ka talaga. Punuan tayo basok iti arak insan. Adda ko may bagakan ka. Kontrolam ti aggastaws Nardaw. Nabayag ka nagrigrigat iti abroad. Gastusem lang iti awang ka iskan na abanag ti kwartam. Oy, Nardaw, mangmangag na ak. Nakaturo ka ni Nardaw. Ay na, nagsakit ti ulo ka. Una, tanaga do ti ininom mo nga arak. Basit pa ikit di day dya. Kaya't mo asawan, aginom kayo pa'y. Nagiti mamet group B. Akakasinsin ko ti kaduwak itang aginong bakit. Anya? Iso amapan ka man ni Jaile. Yung kagumatang iti adong arak. Gasto sa amin na kwarta, iti arak? Nagpuskol dyan nyawat ko kan kakwarta. Puro sagsasangaribaw. Narapet pa eh. Ala, ingkan gumatang. Makit-kita tayo dagita nga arak, oh. Kahon-kahon. Ibusan tayo dayta kakasinsin. Kaya't no maibos, gumatangak pa'y. Ay no, talaga nga do ti kwarta minsan na. Ado pa ti pulutan tayo. Tado tinatdakar nit baka iti kalman. Pulutanin tayo amin dagi jay. Nay, adda kamot manay na ading kaw. Manong. Sana ko anapan nakigapas, tay mayak diti balay danardaw. Adda ka lang arudan iti kalman. Ay umay ko urayan, no adda pa hiyawat kanyak ni Nardo apasarabok. Kunak man, no addan inyawid mo iti kalman. Adda ngagpaysaw, ngam kunadamat ngamin amang mangted pay ni Nardo iti kwarta. Kwarta? Ay di naktupay inikan. Ay maudi ka siguro amanong, kasi ka nga ron mo ti amana. Ang mga nudakdakkel to ti yawat na ken ka. Ay na, nagadulat at iinawan diti kusina. Di mo't lang amin may ibos na giti bisita. Bakay? Ay, anyaya. Ay, di mo't lang malmalpasan ti panagubrak diti balay. Mangted ka man di tayo ti kwartak. Itad ko man kiniinsan ko aray. Painumom lang arod idan. Ikampay ida iti kwarta. Igatang na kano nga ro iti daya por ti anak na... Anya? Pati igatang iti diaper di anak na? Dawaten na pay kan ka? Mangted ka kit din. Dakas ti agimimot, bakit? Sana ka agimimot, Nardo. Ngam ka sa no numaawanan ka iti kwarta, kat agsubli ka pay iji abroad. Danag mo na ya. Sana mapasamak day ta. Kat nun nagado dyan nyawat ko kan kakwarta. Narep-repet. Ala, ikan mga alay ti kwarta. Darasam. Kasano ni Antem ibet. Napay na tibet. Hindi kaklang arudan iti pasarabo na. Adama nun. Agur uray nga ikam iti kwarta. Ni Antia talaga. Sige, ikamatan iti sangaribaw. Ay, kasano no agdinamag amang mangted ka iti kwarta. Kat amin akakabagyam, dumawat da. Ingkakat mangalan iti kwarta. No kwarta laeng, nagado.
Yaw awat ni Nardo ti kwarta kan ni Ante Bet. Isumit lagaya manakaragragsak ni Bet. Saan da pa'y anapnag dagiti kakabagyan ni Nardo anangan? Dawatan da pa'y iti kwarta. Wen nga raw, Madanagan tatang. Kasano no maibos ti impadulin na kanyak a kwarta? Agawid akon, manong. inikan na kan samot ni Nardo iti kwartam. 1,500 tinted na. Ay 1,000 laang ang pinanayunak. Ay kahit nasayat no kasta. Maban ka din makigapas inton bigat. Pampanunutek nga rod manong numapanak ag trabaho. Uno umayak manan diti balay danar daw. Umay ka manay. Kun kunadamot nga aglitsyon kano nga Minardo iti dakkel ababaw. Aya, Umayak amanong no adalitsyon. Kakaiso na nga italaang ang makaramanak iti litson. nasaya at tanalpas kayo na nagiinom kadagiti kakasinsin mo, Nardaw. Ay ka, di tuloy may mananinton bigat atatang. Apay, pudno nga agpalitson ka. Ewan lang. Yung may dangaro din ton madamdama dyan, in order mi ababoy alilitsunain. Nagadun samot ti gastos maun. Bayan nyo lang ka di tatang. Kakaiso naman no atawan na sana ka nagawawid. Buwan gamdi mo ko na ay nabusbusam amin na kwarta managrigatam iti abroad. Apagpakan mo lang kadagiti kakabagyan. Tatang, ado, tinayawid ko a kwarta. Ket no nalaka maibos ti kwarta. Nene, ado itang tibaboy tatang. Alatayin nakpay kitain. Ungit lang nga ungit na tababo yan. Bayam nga agungik dita. Pagungik ang paikit di pagungikan na. Uy, tapno mangagdagiti karuba. Tapno mamuanda, nagtakaw. Agpasikat ka manon ako nakon. Sige baboy. Malitsun ka itong bigat. Apay nga agpalitsun tapay. Kat nagparti ka lang arudan iti baka. Relax ka di bakit? Paka-stress sa maya. Dahito'y nagdak ka lang gastos mo, ti paka-stress aklakay. Apay ko nam, saan ang maibos ti kwarta? Apay, saan kan nga umay ijibalay da Nardo, manaw? Pasaduta kon amapan. Kanayo na nagado ti tao ijay. Kaslang nga rod piyastaan di balayda, sipod simbang pati Nardo manipod abroad. Naumak paikit din iti karnay. Sayang mo jelitson no saan mo maramanaan. Agsidaklangan iti dinengdang day talit sound. Ay, mapanak iti balayda. Tayawid ko man di ulo tilitson. Agawid ako na. Andi, awan mo't bag mo nga imay. Nga madamot din bag mo nga agawid. Ay, inyawid ko jay saan ko naibus alit sound. Sapsapulan da nga ro di ulo ti litson. Apay, mapukpo kawaya. Wan nga ro danti. Ay, amagan mo't no intaray ti pusa Nagdakkel nga ulo, maitaray ti pusa. Ay, kat dua pusa Imposible mo't Talo pusa kunamon. Mamin ano laang mo't maitaray day taulo ti litson aya. Ala, inakon wan. Sige, inakon. Ay, di na pa'y laaminan. Nga iso tinangibag iji ulo ti litson. Madlaw mo't di subsub ti babo iji bag na. Ay, unay kat ni anti aya.
sakmat lang nga iti parangan mi anang nanganan dagiti kakabagyan. Ken nagpartyan da iti baka ken baboy. Ay. Bakit? Oh, Sabi ngay. Tuyo lang matisidaan anak kaluban ijay lamisaan. agyaman ka. Tadapay nabati asidaom. Yung ka man gumatang itisidaan. Naglaing kan nga gibaon. Kit kitaam nga ado pay ti as-asikaswak diti balay. Ito dumatan. Aywan. Ay, dagiti agtadtad iti unag. Anya? Agtad-tad ti balay. Oh, nausar ko amin ang atimbakan palanggana anang taya kadagiti nagadung agtad-tad dito'y balay. Dayta, jayaw awag ko kan ka idi. Iso ti ipakpakita kan ka iti video call. Taagtad-tad day ti balay. Wad, malagip kon. Ako na nga ito nagawid ka. Ipatarimaan mo day ti balay tayo. Ay, kati patarimaan tan ah. Kasano nga ipatarimaan mo? Patawanan kwarta. Kasano nga ibagam nga awanan kwarta? Kat nagpuskol jay inyawat ko ken ka asag sa sangaribo. Kat, manungay dagiti kakabagyam a pinakpakan mo iti manungal daw. Amin da, inik-ikam iti kwarta. Kaya't mo asawan. Ay, Nardo! Naibusan di kwarta! Nagbiitan na naiwas. Nagsubliak matgaya man ni Jabrod, bakit? Ay, katnas kan nga agsubli ka atan eh. Saan tapay ang napatarimaan da ito'y balay? Nagadumat gayam ti paggastusan dito'y Pilipinas. Ay, katwan, Ikanak to iti pagpletik ama pa ni J Airport at awan kwartak. awan nga rod kwarta. Dinaw-dawat mo amin ideng. Awanan na pulos na bate? Awanon! Ay, Agpanunot ka ita, no kasanom ama iremedyo ti gastosam nga agsubli iti abroad. apay, awanan ti gastos sa mga agsublay nardaw. Awan nga ruden tatang. Dahil takag ti bagbagakan ka. At dayama ti bagbagayo. Kano pinalagipan kay day, asan ka unay nga gastaws. Ita, sikan ti kakaasay. Awagak di katrabahwak iti abroad. Ibagak apawitan nak iti kwarta. Saan kumamot akasta ti pagbanagam, no pinanunot mo ti naggasgastusam. Iso mo ti bagbagakan ko na tatang. Ita, ison ti umutang. Ay, sapay umayak kumadumawat iti katang ko iti agas kaw. Ay, pasensya kayong tata. Sana bali. Inton sumaro no. Amok ton ti aramidak. Manumanin atawan nga agurnong ka. Adumanen arigat mo, Nardo. Salimut-mutam tinagbambanugam a kwarta, tati kinalastog, awan pagmamaayan na. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan, timay sa manen aparang, dito'y drama tayo. Pag-ispikuan. Insurat ni Claire Dalida. Musika, pinartuat ni Benji Rabi. Daytoy a drama kat na isang rat para iti Manong June Drama Channel. Agyaman kami iting kay panang tarabay, padaanan, dagiti sumarunupay aparang.